бинандагони азизу арҷуманд, ин навбат саломи моро аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кунед. мо гурӯҳи эҷодии барномаи як рӯзи як шахс бо мақсади қонеъ намудани талаботи бинандагон боз ҳам роҳ сӯи шаҳри Душанбе гирифтем ва имрӯз мехоҳем аз рӯзи ҳунарманди шинохтаи кишвар ба шумоини азиз маълумот диҳем. Эркин Одинаев, дӯстони азиз. бале дӯстон, Эркин Одинаев бо овози дилангезаш ба қалби ҳазорон шунаванда маскан гирифтааст ва имрӯз мо мехоҳем ки ҳамроҳи шумо рӯзи ин ҳунарманди шинохтаро тариқи барномаи як рӯзи як шахс пайгирӣ кунем. дӯстони азизу арҷуманд, мо ба назди бинои қаҳрамони барномаи имрӯза аллакай ҳозир шудем ва чун ҳамешагӣ мо он нафарро интизор ҳастем. аз оғози барнома бо як ҷаҳон ҳаяҷон танҳо бо мо буданро фаромӯш накунед. мо интизори қаҳрамони барномаи имрӯза ҳастем. таваҷҷӯҳ мекунем. ниҳоятан баромадан, агар ман иштибоҳ накунам, ана ҳамон нафар Эркин Одинаев бо либосҳои варзишӣ. ман гумон мекунам ки на ҳамаи мову шумо он нафарро бо либоси варзишӣ то ҳанӯз дидем. бо дӯстон саломи субҳона карда истоданд. куҷо рафтани бошанд? аллакай қаҳрамони барномаи мо ба роҳ баромаданд ва мо ҳам бо маром аз қафоишон ба роҳ мебароем. чун ҳамешагӣ боз як савол аст ки мо бояд ба ҳамон савол посух дарёбем ки инам бошад айни замон Эркин Одинаев субҳи барвақт ба куҷо рафта истоданд, яъне субҳи ин нафар чӣ гуна оғоз меёбад, инро албатта дар рафти барномаи мазкур мову шумо пайгирӣ хоҳем кард. дӯстони азиз, айни замон мо ба як маконе омадем ки рости барои ман номуайян аст ки инҷо куҷо бошад ва қаҳрамони барномаи мо бо кадом мақсад ба ин макон омад. инро пас аз чанд лаҳзаи дигар ҳатман хоҳем фаҳмид. рости мо аз он хурсанд ҳастем ки имрӯз барои мо як нақлиёте дарёфт шуд ки оинаҳояш сиёҳ аст. мо метавонем бемалол наворгирӣ кунем, ба қаҳрамони барнома боша аниқтараш халал нарасонем. чӣ хеле ки шумо пай бурдед, субҳи барвақт Эркин Одинаев ба толори варзишӣ ҳозир шуданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки субҳи он нафар бо машқу тамрин оғоз меёбад. дӯстони азиз, бо диққат бошед. ана Эркин Одинаев аз толори варзишӣ динамит баромаданд. ин омад ба куҷо рафтани бошанд. рости ман як чизро қайд кардани ҳастам ки чанд соат инҷониб бо машқу тамрин овора буданд. на як соат, балки зиёд аз як соатам. инҷо мо ҳам кӯшиш карда истодем ки шумо аз як рӯзи Эркин Одинаев маълумот гиред ва ҳамзамон инҷо мо талош варзида истодем ки шумо аз сурудҳои беҳтарини Эркин Одинаев баҳраманд гардед. бо мо буданро фаромӯш накунед. ин барномаи як рӯзи як шахс аст ки шумо айни замон тамошо карда истодед. мо албатта тамошои хушро таманно мекунем. дӯстон, як чиз ки то ҳол ба мо аён нест ки мисол Эркин Одинаев ба куҷо рафта истоданд, боз чӣ нақшаҳо доранд. ба хотире ки ин ҳама аён гардад, мо бо маром пайгирӣ карда истодем. бо мо буданро фаромӯш накунед. як мушкили дигар пеш омад ки инам бошад Эркин Одинаев боз ба хонаи худ баргаштанд. имрӯз ман чӣ нақшаҳо дошта бошанд, аз хона боз кай мебаромада бошанд, ман инро донистан мехостам, зеро ки аллакай чанд соати мо сипарӣ гардид бо интизори Эркин Одинаев дар толори варзишӣ. ин навбат чанд соати дигар мо он нафарро интизор мешуда бошем. ба ҳар сурат чизе ки нашуд, мо зеро дигар имкон надорем дӯстон. ниҳоятан қаҳрамони барномаи мо
баромадан аллакай сару либосо куллан иваз карда шудааст. таи чанд соате ки мо аз хафои Эркин Одинаев бо марон пайгирӣ карда истодем, ман рости каму беш бошадам ба хулоса омадам ки як шахсе ки на он қадар саросима аст, инсоне аст ки корҳои худро оҳиста оҳиста ба анҷом мерасонад. Ба ҳар сурат ин ҳоло як қисми рузи Эркин Одинаев. Мо бояд пуррагии рузи ин нафарро пайгирӣ кунем. Бо мо бошед. шустушӯи мошинҳо. Фаҳмо. Агар ман иштибоҳ накунам, ин нафар нақлиёти худро барои шустан оварданд. пас аз шустушӯи нақлиёт Эркин Одинаев боз ҳам дар роҳ ҳастанд ва мо бошад боз ҳам бо марон пайгирӣ карда истодем. Агарчи то ҳанӯз ба ҷойҳои зиёд нарафта бошанд ҳам, лек вақти зиёд рафт. Аниқтараш мо он нафарро зиёд интизорӣ кашидем, чӣ баромадан аз толори варзишӣ, чӣ баромадан аз хона. дӯстони азиз, умед баро мебандам ки пас аз чанд лаҳзаҳои фурсат фаро мерасад, то мо бо он нафар ҳамсӯҳбат шавем. дӯстони азиз, ростӣ ба ман аён нест ки Эркин Одинаев ба куҷо омадан. Агар инҷо хуҷанди босонӣ мебуд, ман бешак гуфта метавонистам ки инҷо куҷост. Азбаски мо берун аз вилояти Суд ҳастем, номуайян аст ки инҷо куҷо ва бо кадом мақсад инҷо омадан. чӣ хеле ки ман дар боло қайд кардам, агарчи Эркин Одинаев ба маконҳои зиёд ҳанӯз нарафта бошанд ҳам, лек вақти зиёд рафт. мо он нафарро зиёд интизорӣ кашидем, чӣ дар назди толори варзишӣ ва чӣ баромадан аз хона. Аз ин хотир ман тасмим гирифтам ки мо бояд худи ҳозир бо он нафар ҳамсӯҳбат шавем ва он сиру асроре ки дар байни мо ва Эркин Одинаев аст, бояд ошкор гардад. Яъне мо мақсадро баён кунем ки мақсади мо чӣ аст, ҳадафи мо чӣ аст. Ва айни замон бошад мо дар назди муассисаи давлатӣ, аниқтараш дар назди мактаби мусиқӣ қарор дорем. Намедонам ки бо кадом мақсад ба ин макон омадан. дӯстони азизу арҷуманд, бо мо бошед. қаҳрамони барномаи мо омада истодам. устод, ассалому алайкум. монда набошед, шумо на дуруст. ассалому алайкум. ростӣ барои дарёфт кардани шумо медонед мо чӣ қадар заҳмат кашидем. тинҷи аст акаҷон, тинҷи аст. албатта тинҷи аст. имрӯз бо талабу дархости албатта мухлисон мо роҳ гирифтем сӯи пойтахт аз хуҷанди босонӣ, бо мақсаде ки албатта аз як рӯзи шумо мехоҳем огаҳӣ пайдо намоем. хушомадед мегӯм, хушомадед. шумо хеле огоҳ мекардед, ман омода мешудам. ман умед баро мебандам ки шумо омода ҳастед. ин қадар зиёд мухлисон, зиёд нафарон чӣ тариқи зангҳои телефонӣ, чӣ тариқи смсҳо аз ман бисёр хоҳиш карданд ки мехоҳем аз як рӯзи Эркин Одинаев мо маълумот гирем. саломат бошед, саломат бошед. беҳтараш ки аввал шумо огоҳ мекардед, ман тайёр мешудам, бисёр аҷиб мешуд. ман гумон мекунам ки барои мухлисони шумо як рӯзи табиии шумо шавқовар аст. бо мухлисони худ зинда ҳастам, ҳамаи мухлисонро салом мегӯям, дуруд мегӯям. мо бо мухлисон зинда ҳастем. ташаккур.
مادامی که شما با مخلصان زنده هستید، من بیشتر گفته میتوانم که مخلصان هم با آوازی فارم شما، با سرودهای دلانگیز شما زنده هستند. از این خاطر یک معمای دیگر که نباشد ما امروز شما رو کمی تشویش دادنی هستیم، میخوایم همین روز رو با شما سپری کنیم. انا همین روز رو با من سپری کردنی. بله. مرحمت نور دیده توجه سر نکی. من راضی هستم با شما همکاری کنم، مثال امروزی خود رو با شما گذارم نکی. خیلی مصلحت میکنیم. در راه مصلحت میکنیم مرحمت. سلامت باشید. مادامی که ما در راه مصلحت میکنیم، این رو البته مصلحتی ما رو انیخترش شما هم پیگیری کردن میتوانید. این همه آشکار است. من بعد دوستان عزیز و ارجمند با ما بودن رو فراموش نکنید. نهایتاً Erkin Odinaev استادی عزیز و ارجمند برای ادامه برنامه با ما رازیگی خویش رو در راه بیان میکنند. حالا نه. دوستان عزیز و ارجمند، این زمان با یکی از آوازخوانی شناخته کشور Erkin Odinaev در راه هستیم و من با صمیمیت میخوام پرسان شوم که این زمان ما همراهشون با کجا رفته ایستادیم و قبل از همه اظهار سپاس برای بیان نمودن رازیگی برای ادامه برنامه. در جان میبخشد نامتون که بود؟ محمود خان. این ژورنالیست ها پیش از ثبت اول یک بار آگاه میکردن که شما از کجا مثال چخیل بخوریم چخیل برنامه شما یک دم من حیرانم چی بگم شما وقتی محمد خان. این من گمان میکنم که اگر همین طور باشد این همه طبیعی میبراید و برای تماشابینان هم شوق‌آور میگردد. سلامت باشید محمد خان، سلامت باشید. اگر معافی نباشه این زمان با کجا رفته استودیم امروز ما فقط سوال میدیم، فقط ما شما رو کم و بیش باشد هم با تشویش میگذاریم. این زمان محمد خان میریم به خونه، صبحانجان میمونیم. یک روزی یک شب 6 سال میشود در فیلارمونی دولتی تاجیکستان کار و فعالیت دارم. انسامبل ما پیشتر انسامبل صدای شرق بود با راهبری استاد عبیدالله کرامات. حاضر این زمان وای انسامبل از طرف وزارت برهم خورد. من همچون هنرمند اتحادیه دولتی گروهی ایجادی کنسرتیش کار میکنم. استاد ما صبحی بر وقت پای بردیم که شما با تالاری ورزشی حاضر شدید برای مشغول تمرین. من میگفتید که هر صبح شما با مشغول تمرین آغاز می‌یابد در همون مکان. راستی گپ این سپورت خودش یک چیزی بهترین است. من 6 سال میشود همین سپورت کمپلکس دینامیت به چی میکنیم با همراه دوستان میریم خیلی مشق میکنیم برای سلامتی خود. بعضی وقت میشد که دفتر نمیتونم، بعضی وقت میشد که هر سحر هر 2 روز میرم چرزدن میگیم. یک روز پس میرم. حالت های میشد که در توی معرکه میبینیم مونده راستی گپ رفتن هم نمیشه. همین سرخیزه شبه دشوار است. بعد اکی کامل تلفن میگوید راستی گپ غربت هم میگوید کنی شما. من میگم کامل جان بیا همین روز منطق خوریم. حال خیلی میشه. هر روز از مکتب موسیقی گرفتن همین فرزندتون بر دوش شما است یا بعضا روزایی که میشود؟ نه صبحانجان را راستی گپ ماشین خودش هست میبیاد هر سحر میبرد میبیورد. امروز من با تلفن کرد که اکا جان کم در کارش برام دست چی برام دست. من همین روز صبحانه گرفتن نمیتونم گفت شما خودتون رفته گیرید نمیش گم نه دودار من میرم خودم میگیرم از مکتب. دوستان عزیز این زمان تصمیم گرفتیم که البته استفاده از این فرصت خلای خواستیم با سوپونجون هم صحبت کنیم، فرزندی خردی استاد عزیز Erkin Odinaev. سوپونجون با شما نیز بار دیگر سلام میگویم. السلام. و علیکم السلام. سوپونجون یک چیز که آزاد
озод мешавем, худро озод ҳис мекунем. Мана мо пай бурдем ки устод шуморо аз мактаби мусиқӣ оварда истодан ба хона, ҳамин тавр? яъне шумо ҳам шавқу рағбат доред ба мусиқӣ, яъне касби падарро пеш гирифтани ҳастед? бале. бале. супонҷон хеле ва хеле дар ҳаиҷон ҳастанд. озод мешавем. супонҷон майлаш ба хотире ки озодиро мо ба даст орем, як суруд хоҳиш мекардам агар имконият боша, шумо ки дар мактаби мусиқӣ таҳсил намуда истодед, ягон суруди беҳтарин як суруд замзама мекардед? دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا که ما و تو باشیم با ننگ و با ناموس دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا که ما و تو باشیم با ننگ و با ناموس با دشمن و دوست فعلی نکویی نکوست بد کای کنه داد که نکیش بادتی او با دوست چو بد کنی شود دشمنی تو با دشمن اگر نیکی کنی گرده دوست دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا کی ما و تو یک جوی میذاریم باشیم دوستانی بناموس دوست ای دوست ای دوست ای دوست بیا که ما و تو باشیم دوستان بناموس. بهترین من عجیبه در این است که همه هم استاد و هم فرزند اون نفر بیشتر یک موضوع رو دویر با یک موضوع بیشتر سرود میسرن که نباشد دوست. من گمان کردم که سپونجون شاید با دیگر موضوع یکان سرود سرویند باز هم دوست. استاد اومن سیر و اسرار این در چی است؟ میراثی پدر خواهی کسبی پدر آموز. سپونجان به نهایت سرودهای ما رو بسیار گوش میکند، بعد سرودهای صدرالدین رو گوش میکند، بعد سرودهای استاد سپانی سعید رو گوش میکند. اساسا نام این سپونجان رو استاد من، استاد زینالیات سپانی سعید نام خودشون رو مونده است. فهمو. بعد هنگامی که من سرود دوست رو میخونم، سپان هم اهمیت میدهد گوش میکند. بعد میگو دودو میگو چرا شما رپ نمیخونه؟ چرا شما سرودی؟ من گفتم بچه گفتم همون رپ چی معنی داره؟ سینده سالی هر یک کس من گفتم تو خون رپا. من گفتم سینده سالی من نمیشه باز رپ خونم. نمیگو چی میام خونه. بعد گوش میکند میبیند که سرودی با معنی میخونم. بعد دوزیده میگیردی. آدش سوال دادد که شما که چرا فقط برای دوستی میخونی؟ این همه رو در حیرت گذاشته است البته. راستی گپ یک چی گویم حاضر زمان با می حاضر زمان حاضر سال باور کنید با یگان کس باوری کردن هم نمیشه. نه یگان دوست با نه یگان جوره با دوست هم نیست، مثلا جوره هم نیست، هیچی نیست. یعنی من یگان چی پنهان نمیکنم. مثلا دوستای هستن که برای منفعت خود استفاده میبرند. بعد وقتی که مثلا در یگان تنگ دستی باشی، در یگان چیز باشی، جوش میشد که اقلا یک بار زنگ هم نمیزنن چه حال داری، در کجایی نمیپرسند. بسیار مشاهده کردم، بسیار شدم، بسیار خستم. بعد هر بار که من همین سرودی دوستی میخونم بسیاری مخلصان همین سوال میدین اکا نکی زور خوندیده. میدونید حتی آوازه‌های به گوش من رسید که گویا اینکه دوستانی نزدیکترین ارکین اودینایف خیانت کرده باشد. آیا این درست است؟ نه یگان راستی که یگان دوستی من به من خیانت نکرده است. من هم خیانت نکردم، اونها هم خیانت نکردن. نه که
аз ҳозира замон мебинида ҳамин мебинӣ ки дар ягон кас мисол дӯстӣ намебурам қатед мешинанд мехезанд ҷош мебиёд ки ҳамихел ҷош мебиёд ки хат парвадид мешида ба пишти дӯстата маҳмудхон мана чӣ кар ки худтон ба чашми худ дидед ман ҳамин тарабхонаи кишмиш ман 6 сол мешавад таи 6 сол мешавад ман инҷони ба ҳаминҷо кор мекунам вақто ки ба душанбе омадам танҳо кори давлатӣ буд ба муассисаи давлатӣ барои зиндагӣ дӯсти гап зиндагӣ пеш бурдан дар шаҳр зиндагӣ кардан хеле мушкил аст баъд дӯстон мана тавсия доданд ки эркинҷон ту метавонӣ бо тарабхона равӣ мусиқии зинда аст ҳар бегоҳ ҳунари худро нишон диҳӣ бо дастгирии аки таваккалҷон вай одам ҳам устоди санъат аст аки таваккал ба мана гифта овардан ростии гап ба тарабхонаи кишмиш 6 сол пеш баъд якум бор ки ман инҷо омадам ҳамонҷо ҳам суруди дар бораи дӯстӣ буд ба посухам ҷавобе нест зи гуфторам итобе нест ҳар он чи аз танам бигзашт биҷустам аз китобе нест миёни дӯстони ман ягон дилсӯзу бобе нест ҳамин хел суруд буд аз қалами устод усмони шарифзод аст вақте ки якум бор ман омадам ҳамин судуро хондам рости гап хоҷаини ҳамин тарабхонаам аки акбарҷон аки икромҷон низ бо диққат гӯш мекарданд овози ман ҳам ба инҳо писанд омад вақтан эркинҷон метавонӣ ту ҳар бегоҳ бия ҳаминҷа кор кунӣ ҳамроҳи ҳамин аки таваккал баъд 6 сол инҷонӣ ман инҷо кор мекунам ҳам хӯроки нисфирӯзиам барои ман инҷа қулай аст ҳамин аз корхона мебурам дер кунам рост мебиём ҳаминҷа хӯроки нисфирӯзиро мехӯрем баъд аз паси кор мешавем ташаккур уман устод мегуфтед ки барои хаста нагардидани овоз шояд имрӯз Эркин Одинаев аз ягон намуди хӯрокҳо парҳез мекунад ба тарзи хӯрохӯрӣ бошад рости гап мо санъаткорҳо ҳамин реҷаи хӯрохӯрӣ надорем асосан вақто ки ба маърака меравӣ то ҳамон маърака гузашта рости гап аз гули ман ягон чи намегузарад ҳамин маърака хушрӯ гузарад нағз гузарад ягон кас мисол ягон беодобӣ накунад чӣ нашавад ё мисол техникаҳо аст ҳамин техникаҳо мисол ягон чӣ нашавад ки ҳамин маърака ҳамин мардак мисол як егид мегӯд баъди 40 сол ба воя мерасад баъд туй мекунад баъд мисол ё хатнаи фарзанд мекунад ё фарзанди худашро хонадор мекунад ҳамин гузаштани маърака ҳамаш ба гардани санъаткорон мешавад баъд мерем ҳеҷ чӣ хӯрдан ки намешавад рости гап реҷаи хӯрохӯрӣ ҳам надорем ман аз тамоми ягон чи парҳез надорам бисёртар рости гап оши тоҷикӣ нағз менам оши палав хӯрдани оши палав ба ман маъқул аст ташаккур чӣ хеле ки дар боло қайд кардед 6 сол инҷониб шумо фаъолияти хишро ба душанбе шаҳри душанбе баромондед ва уман дар аввал вақте ки омадед мушкилиҳо чӣ гуна буд чун аллакай шуморо дар ноҳияи айни хуб мешинохтанд санъати шуморо ба хубӣ қабул карда буданд вақте ки инҷо нав ворид гардидед чӣ гуна мушкилиҳо рӯи кор омад вақто ки ман дар ноҳияи айнӣ будам рости гап ҳамин аз пинҷикен сар мешуд аз сарҳади ӯзбекистон пинҷикен сар мешуд то мастчоҳ то зафаробод хуҷанд урутепа ҳамин ҳар рӯз фақат кори мо чӣ буд туй маърака баъд ман хостам ки доираи худро калон кунам мавқеи худро калон кунам ҳунари худро мисол ба мухлисони худ нишон диҳам тарзи мисол санъати худро нишон диҳам умуман баъд гоҳ-гоҳ ҳамин фикр ба калимам меомад як рӯз тасодуфан бо дӯсти азизу қадрдон як бародари азизу қадрдонам аст Раифҷон
این آدم از دهه زیبا منظره زوسون از دهه استاد شادروان نقیبخانه تغرال یک روز تصادفاً واخوردیم بعد رئیف من با همین گفت که ارکین گفت همین میتونی تو همین دوشنبه رفته زندگی کنی چون که هر وقت میبینم که همین زمستان همین وقتی زمستان که شد ما همگامی سبت می اومدیم سبت‌های سالانه به تلویزیون تاجیکستان می اومدیم با سفنی ما اومدیم همین عذاب‌های منو پریول گذاشتنی من همون دوستام دیدگی بود مشاهده کردگی بود با من مصلحت مفید دادیم مصلحت بهترین داد این همش همون مصلحت رفجان که من با دوشنبه اومدم با پایتخت اومدم راستی گپ یکمی اومدیم سخت به نهایت عذاب کشیدم بعد هر چی باید مسئله فرزندی آدم بگذرن میگن صبر طاقت این صبر بسیار چیزی نغز است صبر میگن تلخ است نه که میوه شیرین است شکر خدا که من صبر کردم مخلصان خود را نیز در دوشنبه شهر یافتم شکر خداوند که با مخلصان خود زنده هستم سپاس عموما با فکر شما هنرمندی اصیل کدام خصلت‌ها رو دارا باشد با فکر من باید که هر یک هنرمند خاکسار باشد با مانند استاد جورابک مرادوف خاکساری استاد رو من میبینم راستی گپ در چقدر که سخن کنیم که مثال با پایان رسیدنش مشکل خاکساری اکی قابل جان رو میبینم خاکساری صدرالدین رو میبینم خاکساری غالب جان انور احمدوف بسیاری همین هنرمندانی که خاکسار هستند من راستی گپ میپسندم اساساً همین هنرمند رو مشهور میکند این و فکر من که از پشت خاکساریش باید که مشهور شود هم صنعتش هم اوضاع خوب هم خاکساری به نهایت چیزی خوب است من خودی ارکین اودینایف امروز کدام خصلت رو آرزو دارد که در خود داشته باشد یگان خصلتی باشد شاید که آرزو میکند من میخواهم که باز خاکسارتر شوم من گرچنده میگویم که تو خاکسار هستی از نظری من که من نه اونقدر خاکسار هستم به فکر خدا عموما اصلا سحر موفق شدن خود رو شما در چی میبینید؟ آیا امروز خود رو یکی از موفق ترین صنعتکار میحسابید؟ راستی که من در پیروهای شهرهای صنعت تاجیک من حالا شاگرد هستم من هیچ وقت خود رو موفق حساب نمیکنم من حالا در پیروهای صنعت تاجیک من شاگرد هستم حالا هم میآموزم از استادان میآموزم پیشتر ثبت‌های استاد سپانی سعید استاد قابل جان ظریفوف استاد جورابک مرادوف استاد ظفر نازیموف بعد از ثبت‌های صنعتکاری یاش که صدرالدین را گوش میکنم غالب جان انور احمدوف از صنعتکاران ازبکستان برادری ازبکستان با آزادبک نظربکوف استاد شیرالی جوری بعد استاد مردان مولانوف اون چی که هست گوش میکنم از هر یک چیزی آنها من یک نولا یک روش خواندن من حرکت میکنم که از خود کنم تشکر ما خود ارکین اودینایف رو در کشور تاجیکستان گوییم کدام سرود معرفی نمود کدام سرود باعث کردید بیشتر سرودی مادر مرا برای مخلصان برای هر یک فرد تاجیکستان مرا شهرتمند کرد یک سرود داشتن مادرم این رنگی زرد و آهی پردردم ندید سوختم من از غم او چشم گریانم ندید گفت که نانیاب شو تا برده نانت خورم من که نانیاب شدم و او برده نانم ندید همین سرود همه خیلی بیشتر به من معقول میشد وقتی که ما خود بودیم در دهه در دادگاه صنعتکاران هنرنمایی میکردن مثل در توی معرکه ها همین سرود بابای حکیم گفتگی یک برادر از قدانی من میخوندن با همین سرود گفتم من نوشتم من بته بابا جون من نوشته دادن همین سرود با من خوندم بعضی ها میگفتن که همه خیلی سرودی مادر بدر میاد که ارکین مادرش از خوردی وفات کردگی من گفتم نه مادری من زنده هستم من نه بلکه برای خودم دردی مثال هنرمند باید که درد خلق را اساساً درد خلق اینیکاس نماید درک کند فهماند کسبی انتخاب کرده من راستی گپ رحمتی پدری من در توی معرکه‌های پیشتر میخوندن همه خیلی نقل میکنن که رحمتی پدری من وقتی که در دیار توی معرکه میشده است اون وقت‌ها خیلی بلندگویا که یگان چیزا بود فقط یک تور یا دایره بود با تور پدری من میخوندن اصلا چخیری که از آغازی برنامه ما قید کرده استودیم که
бештар шумо таваҷҷӯҳ доред сурудҳое ки доир ба дӯстӣ умуман дар замони имрӯз ки замони иттилоотӣ шудааст шумо дӯсти беҳтарин гуфта киро меҳисобед? ман дӯсти беҳтарин он касеро мешуморам ки ҳам дар рӯзи сахтии ман қати ман бошад, ҳам дар рӯзи шодии ман, дар тамоми ҳолат дар бари ман бошад, вай дӯсти ман аст. яъне имрӯз барои интихоби дӯст шумо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоед? ман аз интихоби дӯст ба фикри ман ки хато накардам. дӯстои беҳтарин дорам ки дар ҳама ҳолат дар бари ман ҳастанд, аҳволпурсӣ мекунанд. гарчанде дар сафарҳоям бошем ки бод дар тамос мешаванд: Эркинҷон, чӣ ҳол дорӣ, хуб ҳастӣ? бори дигар онҳое ки камтар дертар пайваст шудан ба шабакаи танин, ман бори дигар дуруд мегӯям, чун пай бурда истодед айни замон ман дар бари худ дорам ду овозхонҳои шинохтаи кишвар ки инам бошад Эркин Одинаев ва Садреддини Наҷмиддин. хуш омадед мегӯям. салом ба дӯстон, салом ба бинандаҳои азизи телевизиони танин. аз дидани чеҳраи шумо бениҳоят мамнун ҳастем. мо низ мамнун ҳастем, чун тасодуфӣ омадем ва шуморо дар ин тарафхона яъне пайдо кардем. лекин мо аслан ба дидорбинии бародари азизам Эркинҷон омада будем, чун хеле вақт шуда надида будем ва шумо ҳам худтон шоҳид будед ки бо таронаи дӯст моро пешвоз гирифт. албатта то омадани шумо мо бисёр суҳбат кардем ва қайд карданд ки таи чанд сол мешавад ки дӯстигии қавӣ доред ва мегуфтед ки умуман таърихи чандсола дорад ва чӣ гуна пайдо шуд дӯстии шумоён? аввалш ки Эркинҷон бисёр як инсони хоксору заминӣ аст ва бешубҳа ҳунарманд, ҳамеша як хосияти хуб дорад ки зуд намоён мешавад ва ҳунарманди хуб ки бошад 100% дигар чеҳраи намоён мешавад, чеҳраи шинохта мешаваду ва зуд ба дили мардуму ба гӯши нафарое ки намешунаванд маҷбур медарояд. лекин ман бисёр садои Эркинҷона дӯст медорам ва ман аввалин бор вақти садоша шинидам, рости гап бо бародарам ва шогирдам Ҷафарҷон ҳамин таронаи дӯста хонда буданд ки ин аз сохтаҳои устоди зиндаёд Султони Саид аст ва бисёр садои Эркин маро гирифт, яъне гуфти гапо садои бисёр қавию пурқудрат дорад ва аз ҳамин дигар шурӯъ шуд дӯстии мо. дар фикрам аввалин бор дар филармон надида будем ё ту хубтар будем мудак шуд. соли 2000 буд, вақти корвони ваҳдат буд, саршавии корвони ваҳдат соли 2000. якумин вохӯри ману Садреддинҷон аз ин ҳам дар қасри арбоб буд, дар шаҳри хуҷанд буд. инҳо тӯй доштанд, инҳо маъракати рафтагӣ буданд, мо тасодуфан ҳамҷо вохӯрдем. баъд аз он баъд сар шуд дӯстии ма соли 2000 то ин ҷониб. лекин чӣ хеле ки гуфтам, Эркинҷон бисёр як садои ширин дорад ки ҳамин таи чанд соли охир ба саҳнаи ҳунари тоҷик омада ва инам як ифтихор аст, чун бисёр як мактаби пуршӯҳрату пурқудрате ки онро устод Султони Саид зиндаёд мактаби он устод буд ва Эркинҷон яке аз қавитарин давомдиҳандаи устод Султони Саид ҳастанд ки ман яке аз ошиқҳои Султони Саид будам. ташаккур. Садреддини азиз ки имрӯзҳо гарчанде ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, бешак гуфта метавонем ки зиёди рӯзҳою нақшояш берун аз Тоҷикистон аст ва мегуфтед ки умуман имрӯз нисбати дӯстагии санъаткорони Тоҷикистон чӣ гуфта метавонед? шумо ки сафарҳои зиёд доред. рости дуруст қайд кардед, шукри худо ки ҳамин 2-3 соли охир шуд ки сафарҳои ҳунарӣ бисёр зиёд аст ва дар ҳамун сафарҳои ҳунариам сурудҳои Эркин ба мо дармонбахш аст, чун ҳамеша ман аз ҳамин ҷо аз наздикӣ мебинем ки монда набоша ва бисёр вақтҳо ки мешавад ки аз тариқи фейсбук ба тарзи мустақим яъне сурудхонӣ мекунад ва мо низ ҳамроҳи мухлисои Эркинҷон дохил мешавем ба он пахши мустақим. Эркинҷонам ман аҳамият метиҳам инқадар эҳтиром ба ҳама мухлисош мегузорад ки ягон нафари онҳоро беҷавоб намемонад ва инам як бурди Эркинҷон аст ки имрӯз инқадар муваффақ аст ва рости гап аввалин коре ки ҳамин шуд ки ба Тоҷикистон омадам, аввал дидани наздикону хешовандон ҳамеша орзу мекунем ки дӯстои қарину ба дил наздик аз наздик бинем ва имрӯзам мо вохӯрӣ мо бо Эркинҷон насиби дидор ҳамин рӯз будааст ва шукри худо ки омадем ама боз шуморо дидем, дар меҳмонии шумо ҳам шудем, дар меҳмонии Эркинҷон ҳам. лекин мо меҳмон нестем, мо ҳам соҳиби мо бояд шуморо меҳмоннавозӣ кунем, лекин иншоалло баъд аз инҷо мо шуморо меҳмондорӣ мекунем иншоалло. сипосмандам албатта. ва
البته بیشتر گفتم میتوانم که هر انسان برای دوستان و نزدیکان و پیوندانش با یک خصلتش فرقیت میکند و عموما کدام خصلتی Erkin Odinaev رو شما بیشتر پذیرفتید؟ خیلی گفتم خاکسار است پیش از همه. اولین این بردی صنعتکار یعنی هنرمند همین است که باید خاکسار باشد، زمینی باشد و بسیار یک فعل خوب داره که همیشه و همیشه از حال دوستا با خبر است و همیشه پرسان میشود. شخصا من شاهد هستم، من همیشه که در سفر هستم و از سلام و پیام های ارکین جان بی نصیب نیستم، همیشه سلام پیامش میگیرم و همیشه با هم در تماس هستیم و ما فکر میکنیم که صنعتکاران تاجیک یکی از بهترین دوستان هستند بین همدیگر، چون من شکر خدا کم ترم باشد در دیگر بازارهای هنری گشتم میدونم خیلی با همدیگر دیگر هنرمندان دیگر مملکت ها دارن، لیکن من هزار بار شکر میکنم که صنعتکاران تاجیک هنرمندان آدمای فرهنگی تاجیک بسیار با هم یعنی نزدیک هستند. فقط آرزو میکنیم دستگیری خوبی باشد و یعنی که موسیقی ما در حقیقت جهانی شود. ما هنرمندان فقط کوشش کردن است از نفرانی که وابسته است باید دستگیری کنند. یعنی با فکر شما هر هنرمند با هم دیگر با هم کسبان خویش باید رابطه زیچی دوستی داشته باشد. بله 100%. چون یک دست صدا ندارد. این همیشه یک گپی از ضروریات در همین مبین مردم که میگن یک دست هیچ وقت صدا ندارد. و خیلی بود استادی بزرگم استاد جرابی مراد میخواد میگه آدم با آدم زنده است. یعنی ما آدم هستیم غیر از اونی که ما صنعتکار هستیم که هر کارا میشه یا هر کسبی که کار میکنیم پیش از همه ما آدم هستیم. باید آدمگری فراموش نکنیم. در فرجام تمنیات شما با دوستی نزدیکترینتون؟ من پیش از همه با ارکین جان سلامتی بردوام آرزو میکنیم که همیشه بالای سر فرزنداش و عائله‌اش و اینچنین همه دوستان زنده و سلامت باشه و همیشه در کنار ما باشه و بازم موفقیتی بیشتر و بیشتر در کارهای ایجادیش آرزو میکنم. زنده باشه. و اینچنین با تلویزیون شما هم تشکر میکنم و آرزو میکنیم که تماشابین های تلویزیون تنم روز به روز زیاد شود. سپاس. گفتم که از اول از سال 2000 تا اینجا ما رابطه دوستی داریم. 18 سال میشود. همیشه مثلا در صدرین جان که بیشتر وقتی خود را در سفرهای هنری میگذراند. راستی گپ خیلی گفته گذاشتن. پرسان میشیم به حال هم دیگر. صدرین جان بردیگر خوش آمدید میگم به تاجیکستان عزیز. چون که وقتی رفتنی صدرین جان من ما وقتی رفتم که همدیگر رو خیر خوش کنیم. لیکن نصیب امروز بود است که با دیدار همدیگر رسیدیم. برای صدرین جان گفتنی هستم که افتخاری ما هست برادر عزیز من. افتخار ملت تاجیک است. ما فخر میکنیم که چنین دوست داریم، چنین رابطه دوستی داریم. با همه هر یک هنرمندان تاجیک بردباری، پیشروی، ایجاد تمنیات داریم. نباشه ما هم همچنان با گپای ارکین جان خوش هستیم و خیلی که میگن اگر زندگی باز دیده به دیدار میرسد و همیشه دعا میکنیم که زنده باشیم و هرچی بیشتر و بیشتر به دیدار همدیگر برسیم. البته من هم از فرصتی مناسب استفاده برده پیش از همه به هر دوی شما بازم پروازهای بلند ایجادی رو خواندستم، چون میگن صنعت سرحد ندارد و تمنا میکنم که اونایی که در این جاده هوسمند هستند به قله‌های شما برسند و شمایان عزیز باشد اون قله‌هایی رو که استادان صنعت تاجیک فتح نمودند بزار شما نیست فتح نموده باشه. شکر. زنده باشید. زنده باشید. یک روزی یک شب. من ارکین اودینایف رو از آبان خردیش میشناختم هنگامی که در چاره‌بینی های که تحت عنوان بوستان ها دایر میشد و وقتی که بار نخست یکی از خواهران بزرگم از یکی از بوستان ها برگشت گفت یک بچه میخواند خیلی از جگر میخواند زیبا میخواند از فلان ده ارکین اودینایف است و میانی ما بچه های قشلاق سر و صداهای بلندم خیلی زیاد بالا شد. گرچه من از او به سال چند سال بزرگتر بودم ولی شوق اشتیاق دیدنی او و شنیدنی آوازش آرامم نمیگذاشت و از خواهرم پیوسته صفت او رو میپرسیدم چگونه قد دارد، چه قامت دارد، چی میخواند، کدام سرود خواند و خواهرم اینطور گفت که وقتی که او سرودش رو به پایان رساند مردم یک پای خیستند و همه قرض زدند. از همون جانب همین محبت در دل من ریشه گرفت و من همیشه میخواستم که با این انسان خیلی نجیب، انسان زمینی و شخصی صاحب هنر آشنایی داشته باشم و بگوید که آستانه صنعت هنر بلند است و آستانه اون هنرمندی هم بلند است که به قدری بلندی هنرش میرسد صنعت را، هنر را، استعداد را، سجدگاه دلش
منبری باطنش میداند و فکر میکنم که ارکین اودینایف در تمامی لحظه های زندگی فعالیت ایجادیش همیشه کوشش کرده که همین آستانه های هنر را آهسته آهسته یک مرام به بالا برود و امروز میان مردم موفق هم هست با صدای شورانگیزش، با سبک و اسلوب به خود خاصش و دور نمی رویم باری به یک محفل از یکی از نزدیکم دعوت کردم و خود در یک گوشه نشستم و به ترانه‌اش گوش دادم و احساس کردم که واقعا هر یک صدایی که از او بیرون می شود همینطور سرسری نیست بلکه از جگر است و باش گفتم که واقعا خیلی صدای قوی داری. میانی آوازخوان‌های فرضاً ملال آوازخوان‌های دیگر نشود هم کسبای عزیز، فرضاً اگر میکروفون جلوتر باشد دورتر باشد شاید صدا دورتر پرواز نکند، ولی ارکین اودینایف همین خصوصیت خاص دارد وقتی که میخواند به میکروفون هم به بلندگویک هم میتواند باور دارم یک محفل آباد کند که این هم یکی از خصوصیت‌های خاصی هر یک هنرمند باید باشد. و بگذاریم از این برسیم به دریچه رفاقت و دوستی و انسانیتی ارکین اودینایف. یک انسانی زمینی است، خاکسار است، با رفاقت است، با صداقت است. یعنی بچه هست که بی نمک نیست، نمک شناس است، قدر شناس است، قدر انسان و آدمیت میداند. با آنکه امروز با یک جاده رسیده من یگان بار تکبر، غرور ناجا و ناضرور را در او ندیدم. همیشه با مردم همسان است، یک رنگ است، قدر هنرمندان دیگر را میداند. اینم باید یکی از فضیلت‌های انسان‌های هنرمند باشد که در ارکین اودینایف هست واقعا. دوستان عزیز و ارجمند، پس از تعامی نصفی روزی ما باز هم با استاد در راه هستیم و من بار دیگر با صمیمیت از اون نفر پرسان شدنی هستم که این نوبت با کجا رفته ایستادیم. میریم لباس‌های رو عوض میکنیم، بعد طرفخانه دیدار توی یک برادر میداریم. یعنی که امروز شما در خدمت مردم هستید؟ بله، این بگو ما بهروز جان یک برادر از قتلان ما توی دارد، همراه زلیخا ما در خدمت هستیم. زلیخا محمد شویه. درست. من اصلا استاد میگویند که ستاره شدن آسان است اما اداره نمودن ستارگی بسا دشوار. این درست است به فکر شما استاد؟ این همش از خود صنعتکار وابسته است. همین صنعتکاری اصیل باید که ایجاد کند، نو بنا ایجاد کند. ایجادیات پیش از همه بعد خاکساری. باز میگم باز خاکساری، باز خاکساری، باز خاکساری. اگر ایجاداتی نو باشد همین هیچ وقت انشاءالله که یگان مخلصای ما را ترک نمیکنند. از خودی صنعتکار وابسته. از خودی صنعتکار وابسته است. بله. اگر معافی نباشد آیا بودند شخصانی که مثال در آغاز فعالیت با ارکین اودینایف گاه آشکارا و گاه پنهانی میخواستند ضرر خود را رسانند، میخواستند پیشروی در ارکین اودینایف ندیده باشند؟ خیلی چیزها بسیار میشود ما اهمیت نمیدیم. راستیگه خیلی هر یک چیز با اگر که اهمیتی هم گوید که هم از کار میمونید، هم از ایجادیات میمونید، از همه چیز میمونید. بگذار گفتن گیرم. شما که بیشتر با آواز زنده سرود میسرید، چی در کنسرت ها و چی مثلا در توی و مرکه ها، شد یکان لحظه ای که شما در صحنه هستید و متن سرود رو فراموش کردید، چون حالت ها باری هم میشود؟ میشود، این بسیار میشود. در انمی مورد ارکین اودینایف چگونه از انمی حالت میبرد؟ من راستی گپ وقتی که فراموش میکنم حاضر با واسطه پلانشت هر یک سرود، هر یک متن خودم رو چاپ کردم موندگی هم پیشم میستد در انتخاب سرود. هر اون سرودی که میخونم تیار کردم میمونم که بناگاه من خطا نکنم. ارکین اودینایف انمی هنر و استعداد خویش رو تا کجا میخواهد برد؟ تا آن وقتی خداوند به ما همین عمر میدهد، که خداوند جان ما میگیرد، ما حرکت میکنیم که مثلا خدا با مردم خدمت کنیم،
آنچه که مثال از استادان آموختیم باز به نسل آینده به نسل نو است همین چیز رو آموزونیم که همین صنعت ملی ما مثال ژانرها بسیار هستند که ژانرهای استرادی هست، ژانرهای فلک، ژانری کلاسیکی، ژانری خلقی. من بسیارتر ژانری خلقی میخونم. ژانری خلقی باشه. آوازخوانی خلقی میگم که حرکت میکنم که همین شاگردی تیار کنم که بود از آینده مثال همین دوام دهنده مثال کاری من باشه. من حالی مثال شکری خداوند که شاگردهای زیاد دارم. از رونبک جان سر می شود تا چند سال شاگردی من است با سبک و اسلوبی من میخوند. رونبک جان هست، فروزان هست، بعد فخردین جان هست. یک روزی یک شب. محمود جان اینک منم به خانه آمدیم. اولا شما یک پیاله چای کنم بعد بعدا توی برویم. تشکر. بهتر است که ما به شما خبر نرسونیم. چه خیلی که برای میدونم برای هر هنرمند اولش باید به توی دیر نکنن. از این خاطر ما به شما خبر نمیرسونیم. حاضر من که لباس حالش میکنم. با یک جای به توی میریم خط با صحبتی خود رو ادامه میدیم. البته. خیلی که استاد عزیز با ما اطلاع دادند ما عین زمان با شادی شریک گردیدن با روزی خورسندی مردم رفته ایستادیم. انیخترش با توی استاد من پیش از همه دونستم میخواستم که تعبیر شما چگونه است؟ تعبیر من بهترین اونه که همین کسلی گریپ کمک غم دوست دای غم. البته پیش از همه ما به شما سلامتی رو خواستیم چون میگن اگر سلامتی باشد همش خوب میشود. از این خاطر آرزو میکنم که بگذار سلامتی شما رو هیچگاه ترک نسازد. و من گمان میکنم که این لحظه مخلصان، هواداران و اخلاصمندان شما مشتاق آواز شیرین شما هستند. اگر امکانیت باشد یک پارچه برای هواداران میسروید؟ برای هواداران؟ بله. در کدام نوبت خانه؟ فرق ندارد، انتخاب از شما است استاد. من امید برام میبندم که هر آن سروده که شما انتخاب میکنید مخلصان میگن که نباشد بچه هشم. محمود خان راستی که من هم سرودیم رو دوست میدارم تا از خودم معقول نشود. اول یک سروده که انتخاب میکنم پیش از همه سرود انتخاب میکنم اول خودم میخونم. همین خودم که معقول شد من میدونم که مردم معقول میشود. یعنی اولین شنونده این خودتون هستید همچون مخلص. اگر خودم با کی معقول نشد من باور دارم که همون غزل معقول نمیشود. محمود خان لبا استاد یک سرودی تازه ایجاد هست. ای یاری زرفشانی زی عشقت سوزان. چشم من میخونم. این با قلم فرهاد جان چی شدگی هست. ای یاری زرفشانی زی عشقت سوزم سوزن گیرم به دامنات گل دوزم. ای یاری زرفشانی زی عشقت سوزم سوزن گیرم به دامنات گل دوزم. هرگه گذرم زی در زیر آباد دست پونه خرم که زبی دست تاتون باد. من تشنه ای آبی صافی زیر آبادم باغ و چمنش نمی رود از یادم. ای یاری زرفشانی زی عشقت سوزم سوزن گیرم به دامنات گل دوزم سوزن گیرم به دامنات گل دوزم. توی من میخونم من ببینید. من تنها میگم که آوازی شیرین شما، آوازی دلانگیز و فورم شما خسته نباشد و تمنا میکنم که همین آوازی دلانگیز شما سالهای سال در دل و دیده هواداران، مخلصان و دوستداران صنعت مسکن گرفته باشد. استاد عزیز رحمت میندارم.
устоди азизу арҷуманд мо боз ҳам дар роҳ ҳастем ва нехтараш аз той баромадем ва ман боз ҳам пурсон шудане ҳастам ки айни замон ё гӯем ин навбат ба куҷо рафтане ҳастем мо ин навбат боз мо мерем ба тарабхонаи шаҳри сабз рафиқон дӯстон бисёр хоҳиш карданд ки мо дар як базми онҳо иштирок кунем баъд аз ин базм мо мерем ба базми дигар ростӣ ман танҳо як чиз мегӯям ки намошад аҳсан ва ман умуман фаҳмидане ҳастам ки оё устод монда нашудед хаста нашудед ки ин қадар шумо дар хизмати халқу мардум ҳастед шукри худо ки ҳамин хел маъракаҳо ҳаст туйҳо ҳаст ки моро даъват мекунанд ва ману шумо якҷоя хизмат мекунем ин ҳамеш баъд шукри парвардигор умуман устод ба ёд овардед замонеро ки дар айнӣ будед дар хизмати халқу мардум будед вақте ки аз хизмати халқ бармегаштед падар модар бо самимият интизор мешуданд пешвоз мегирифтанд рости гап ҳар боре ки мо ба тӯи маъракаҳо мерафтем вай солҳоле телефони мобилӣ набуд мисол соли 96 97 98 набуд телефони мобилӣ баъд вақте ки дар тӯйҳо меромадем раҳмати падар қатъи модар дар роҳ моро интизор мекашиданд ҳамин аз деҳаи мо медароӣ купрук аст ҳамин купрукро мегузарӣ мебуро як қишлоқ сар мешавад қишлоқи зерободҷон ҳамин раҳмати мусафед фақат ҳамин чироғҳои мошинро нигаҳ мекардем я ҳамин кадом чироғе ки бурояд мебуромдем интизорӣ мекашидем ин интизорӣ падару модар акун рости гап барои ҳар як фарзанд ё ҳар як фарзанд барои падару модар азиз аст интизориҳои падару модарро мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш карда наметавонам модари ширин забонам зинда бош аллаат ороми ҷонам зинда бош аллаат монанди ҷон бошад азиз дар ғазалҳои равонам зинда бош дар ғазалҳои равонам зинда бош ин суруд ба ҳамаи модарои тоҷик устод чун мегӯянд овони кӯдакии ҳар нафар аҷиб гузаштааст ман умуман донистан мехостам ки овони кӯдакии шумо чӣ гуна сипарӣ гардааст ва кадом рӯзҳои хотирмон буд дар ноҳияи айнӣ модарам нақл мекарданд ки ҳангоме ки мисол либосшӯӣ мекарданд ҷомашӯӣ мекарданд ё хамиркунӣ мекардем баъд ҳамон пластинка мемонде пластинка ала пугачов будааст миллиону 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 аликрас ман мегӯям ки ҳамин сурудам мемондам мегӯям ту буромдам боле вай дирижорӣ карда хо мерафтӣ ман корро карда мешидам ҳамин тиреза ток ҳасту қишлоқова ҳам пластинка мегӯям ҳамонҷо мондагӣ ту мегӯям бардошта мегӯям боле ҳамон ток ба мемондаму ба ҳам пластинка пешадва мемондам ба ту мегӯям ҳамин дирижорӣ карда хо мерафтӣ ала пугачова мехонд ин чиза ягон вақт дар хотири ман мисол фаромӯш намешавад нақлҳои модарам аст дӯстони азизу арҷуманд ниҳоятан расидем ба фарҷуми барнома албатта ман аз фурсати қулай истифода бурда устоди азизу арҷуманд пеш аз ҳама ба шумо изҳори сипос баён менамоям ки зиддият баён накардед барои идомаи барнома маҳмудхон ман сараввал аз номи худам шумо дудури азиз ва фирӯзҷонро изҳори миннатдорӣ баён мекунам ки мисол шумоям вақти худро дареқ надошта аз хуҷанди бостон ба душанбе омадетон раҳмат шумо ба раҳмат телевизиони танин ба раҳмат ҳамаи мухлисон ба ки ин қадар шумо мисол роҳи дарозро тай каромадетон ба ҳама миннатдорӣ худро баён мекунам ба телевизиони танин ба ҳамаи мухлисон миннатдорӣ худро баён мекунам албатта ман аз фурсати муносиб истифода бурда пеш аз ҳама ба шумо саломатӣ умри дароз тани сиҳат ва таманно мекунам ки бигзор ҳар сурудҳое ки шумо эҷод мекунед бигзор мухлисон ҳамеша дастгирӣ карда бошанд чун мегӯянд ҳар ҳунарманд бо мухлисони худ зинда аст ва бо мухлисони худ нафас мегирад аз ин хотир орзу мекунам таманно мекунам ки бигзор толори шумо ҳамеша пур аз мухлисон бошад ва ҳамеша бо қарсакҳои самимиву бардавом шуморо пешвоз гиранд ва боз ҳам ба шумо қуллаҳои баландтарини санъатро хоҳон ҳастам